لعراق افسی روشن هالبجارتنا انجمنی پاریزگان پیک خاطی حتی نهاجی آگاهی که زلال انگو انجام که زلال یه تکرداری سرکتن و بنکتن دوی هالبجارتنی ده کیا در نکتی هولی لعالیه کدن پشتی کو انجام دسته که با آوای که الکترونیک خاطن اشکره کردن و جاریم کوردیناسیون کمیسیون هالبجارتنی عراقی راگهاند کو جبوه جمارتنا دنگان با آوای که دست همو پارتی همو کسیم که بجداری هالبجارتنی بونه وقت ناوندین جمارتنا دنگان هم وقتی وی که دمه که کم تیگوتن پدک لکرکوک و نینوای تیگ چویه ده وزیر کاری در وی عراقی پدکی فواد حسین همه جنش کاوه سردان ترکیه کرد. گلی عراقی لبندا انجامن هالبجارتنین انجمنین پارێزگehانن. پشتی 10 سالان حجده قانونی ده لعراقی هالبجارتنا انجمنین پارێزgehan پیکات. هالبجارتن با آویکی الکترونیکی پیکات و دنگین آمورین الکترونی هاتم راگهاندن. دو کمیسیون هالبجارتنین عراقی بانک چاودیر شورمندین هپیمان حزب و مدیایی کر دا که سردانا نابندین هالبجارتنی بکن و چاودیریا جمارتنا دنگان یا بدست بکن. ایرول پارێزgehên عراقی جمارتنا دنگدان یا بدست بکر. پشتی که دنگ بدست هاتن جمارتن و انجام جبو کمیسیونی ورنشاندن. کمیسیون هالبجارتنین عراقی راگهاند که دما دنگدانان ده 1858 چاودیر ناونتوی هالبجارتن شوپاندنه. هر وها 300 مدیای ناونتوی و 2112 مدیای ناوخویجی هالبجارتن شوپاندن. کمیسیون دازانین که همان دمه ده 333987 کسرت ناوخویجی چاودیریا هالبجارتنی کرنه. لپانزده پارێزgehên عراقی ji 16 milyon dengdêran tenê 6 milyon kesî dengê xwebkaranî. Yani bi giştî ji sedî 41 welatiyên li Iraqê çûn ser sindoqan. Her çiqasî encamên dawî û fermî nehat ve ragihandin jî lê li gorî daneyên heyî Partiya Demokrat ya Kurdistan PDK binketiye. Tevî fêlbaziyan jî PDK li Kerkûk û Nînova hêza xwe winda kir. Piştî vê yekê balkêşa hîna encamê hilbijartina bi temamî nehat eşkerekirin Wezîrê Karê Derveyê Iraqê Fuad Hesên ê PDK'yê û şandeyek bi lez û bez çûn Tirkiye. Tê gotin dihedîtina PDK û dewleta Tirk a dagirker de li ser ferman û peymanên derveyî pêkhateyan niqaş hatin kirin.